السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tukyali mu kitabo kyaffe ekya Buku Iqra ku volume ey'okubiri. Volume esooka twagimaliriza, tuli ku volume ya kubiri, ekitundu kyo kikyagenda mu maaso. Twabagamba nti eno peegi yaffe esazeewo okuvaayo okuyigiriza abantu okusoma Quran. Twamalako dda ya saluni eri yaffe ya bulijjo, twagimalako dda eya reedi eyo twagimalako dda. Kati wano tukutte ekitabo ekipya bakiyise Buku Iqra. Kina volumes 6. Tuli ku volume ey'okubiri. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غاء eno ghain, eno hamza, eno ain nekibeera kitya? Gha'a 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 byanjawulo. Eno a, eno a, eno a gha'a khataba 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 hadama 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 rakha eno kha rakhaqa rakhaqa rakha eno kha eveno wansi teva mukamwa toa kha si kha mukamwa ni eno wansi eno mudoko eno wana wasoka rakha rakhaqa rakhaqa okitegedde. Tuvudde waawo. Azama azama eno dhuwa'u azama azama swarafa swarafa anaqa anaqa ain eno anaqa qaf anaqa yasa'a 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 wajada 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 shaghala shaghala eno ghain shaghala shaghala ghasaqa 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 dhahaka dhahaka dhahaka. Nagamye totunya makulu tunuulira oyizo kisoma amakulu gali maaso. Okitegedde. Toyosoma yasaana oyiga kugivuna ovunula biki. Yiga okusoma ekigambo such that bw'okisanga mu Quran ng'osobola okukisoma. Okitegedde. Awo tuvudde. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.